Uruhakano rw'esabite hwire tukakoreka amakuru aho mutura yatabarize kanso ya district ya Mbarara kaho wambara David Muhwezi norake chumuro kw'entebe ya chairman we Gomboreji hamwe ne Gombora ya Rubaya abo kwenda kuchwa bushenchwa muyo wabira chairman RCC omugenzi John Mugara wari kugira ngo chairman akafanora atachira mu ntebe yo bwa vice chairperson. Abeebembezi be Gombora ya Rubaya babire bemirwe speaker we Gombora Susan Rutafa baturire RDC wambara Amina Rukanga obusaso binenke Gombora abari kuteganisa nabo betware tindu kubamanya munonga konga kutwinguza kanso ati nibenda kututaha remote tubachena ngutwehinguriza ntukora resolution ondisha yemerera taha ogu nagira ngo abembeza bayigura bakwirene babayamba no batachi baramukanso yo Gombora ngo nibo bari kubarwana sabo kweyendeze byabo nkatangara ndigire kutina tinisubwaho ngo simu yanjye ngo tracking nayebuza naza kutracking ngo simu mbikira foba imwe abanyarwanda mu mbara mumanye bo kubika abanyakishaka ndiyo umuntu wa NRM na emerera ataka kutina sa ngo simu yawe tracking nuba tracking ashinyibireke. Mukuru w'entebe ya katanu Didas Tabaro ayimukira hamukona ro kugira ngo speak byagambire nebishuba ngo bonka district n'abagendera habaro haya Attorney General kanso yo Gombora ya Rubaya yangere kugendera habiro bikwezi 10 by'ukwezi kwa mwenda hatitwe nka government nutukuratera echo muhabuzi wa government yaturagira then yo court ke rukushara mu ngwe cyoriye yaragira kigwire nutugenda ne cya court konka hatkoto bweta kashaziremu chairperson wa sub county nugo mucyara oba no mukunda oba to kumukunda Omwamedi Dastabaro ekiya emerera karangerera omuryabantu omubantu barubaya ngo tune chairperson echo nekishuba yahende kiragiro cya koti kandi nakesho mbaza kugisha kukiteka ngo bushuruzi kote nkure ya Mbarara ekachwa mu neja kongera kuhura umushango ogu abiro byo kweza umushanju okwezi ku11 mwaka ogu norubanja rwa district okubira kushare nguto za Rubaya na rwece y'amanaro bajwekere ngo bakaremesa gureda kwijo mu Gombora yabo gureda kuyabeneza kwija kuno baba bagira ngo etandikira haruguto ngo ryo muri ruhunga bakansara munana manyamunana ngo baza hagombora reba katera deputy RDC ngo ejo gureda yatandikira ruhunga nutujyosi Baba. So, muri yo mu confusion ni. Wemero kajangu kansarazi bastopingire ruhunga. Tractor ya government benda kujosya kitakabahoga ebyo nebishuba. Echa kabiri wemero kagira ngu chairperson akasiga atihiro vice we kandi rushaforeteroho nacecho nekishuba. Netunatula tujja kukiriziganya n'abakulu bijja kugwa. Kwate sebyasanga obyatandikibwa obutandikibwa. Era entandika gye babitandikawo etujja okuba tubikole tutya kuba bino bijja kubazza emabega wena hate ejo Rubaya yahikaye nda Aidan Bataringaya.